Matay ago tako namin. Sakay kumata mayat din kasasa di tunggal sa ya sa unda tako. Manyam kami na ako Diyos inyat na ay nangayon unda kami tan na uray sin ay nakulungan tako bugo sinang enhanced community quarantine. At mayat pa dan may lami din na yat ako Diyos ay provide sin kasapulan mi. Una iya kami matlang si oras ay ma-enjoy mi din anak mi si Heset at Udwani ingay managtaksi siya yang ilan mi talaga ay ayun napaspas din agaw ika 18 months na at kugaban so nga salamat ang Apo Diyos CD say din anak mi at siya din gawdawatan da kami si ragsak mi uray kanon nakukulong kami so nga parang na kami at ma-enjoy mi pa din na home quarantine ay na may kata nuwada di data ko si akin kasapulan no kaspari ka no na may dan si makan layda ko ay maamuan ta mantinulong tako kamanod kugaban yod kaon yan waday naabat ko ay ata ko ay kailyan tako ay din amag na dawdawat si relief tinbaganan sa kunod kaon yan kananan waday member yu akin kasapulan ibagayo itapimi da idasin listaan ita maidaw tanda so manyaman takon Apo Diyos si kamana di ipugaw ay manglulugi si kamana na ubla tapno matulungan din ibata ko ay kangkanay kailan ta koy wadas na ay na stranded ay eskwela tapno adidan mauwat so nga nuwara man di member tako LTCP ay eskwela ay na-stranded na sina at ay ko ay maamuhan yan informon sa kan ta padasok ay makikonek tanong mabalin ko magaon data ko di mauuwat nya so mantinulong tako okay din usay mangilasinan takusin usay ipugaw ay man saksakit tinumnum na uno man kananta ko man ladladingit adi unay mangkalkali uno igiginak na yan magaiman di maibagana tan minsan waday dingdingan tako ay dumay kang kanan daon ubus na ang luha ko in Tagalog. Yan so nila din na ibagadi. Kama na ingyay agadi maibagada ang naabos din ibagada amang i-describe sin sakit di numnumda. At sin kamana danay ipugaw uno datako ay manlaam si kamana di. Intiyat ako ay man comfort in awak tako. Hindi yat ako ay mabadangan din usa ay mamati yung ibata ko ay ipugaw ay sin panagladingit at ingay adidan makakali. Yan hindi yat ako hindi yat ako ay mangi-process sin panagladingit ako tan waday dumateng sin biag tako
ono parti ni panagbiyak tako din manladingit. Yan din saludsud si di at entiyat tako ay mangi process sin panagladingit ako ay mangiasag-en mausar di ay mangiasag-en unda tako un Apo Dios uno say kasiksiknan di pamati tako. Isu nga rod sin libron di ladladingit uno lamentation at itduana si datako entiyat tako ay mangi-process sin ladingit tako tasay maasag-en tako un Apo Dios ya masiksikan abo din pamati tako. Yang karkaro udwani sina chapter 2 sin chapter 2 di lamentation at itduana unda tako entiyat tako ay mandenga man comfort in usay ipugaw ay manladladingit to the point ay mailasin tako ay adi siyan makakalibugo sin ladingit na. So nga rod mayat tinay chapter 2 ay to teach us how to process, to grieve, or to help someone who is grieving. May waday inbaga ni Federico Villanueva may panggap sin usa ay maganta ko ng mga proseso sin panagladingit yang kananas na God knows that as in any human relationship, the only way to resolve one's feeling of hurt before God is go to Him. Layo na ibaga, din iyat ako ay mga process is nan sakit tinumnum tako to express this before God. Ibagat ako na Apo Diyos, amit ako na Apo Diyos. Sin praktikal ay banag at iyat ako ay man kararag sin sangwana na. Isu nga sin chapter 2 ay nay kananas na that is why the narrator nanisulat sin lamentation anay exhort din Simon ladalingit to pour out her heart like water in the presence of the Lord. So nga dinay chapter 2 will encourage someone to express this deep feeling of pain before the Lord. And before we can go to God and pour out our grief before God, we need to process our hurt. Meaning to say, mayat ay usigan tako. Sino ba apay nga masaksakitin ng tako? Nga, because God created us in His image, part of God creating us in His image is that we have emotions. And whatever we feel reveals what is inside of us. Iso nga no, manladladingit ako, there's something inside of us. And we have to evaluate that. Emotions are signal of what is happening inside of us. And so, no bumumbungat ako, manladladingit ako, we ask the question, why? And we process that, and we express that before the Lord. And so, as in chapter 2 ay nay, will help us process this before coming before the Lord. Okay? And so, din topic tako ruani at ituloy tako sin Lamentation chapter 2 verse 1 to 22. Adoy bersikulo na padasan tako ay pilihan din bersikulo tapno maawatan tako the entire ay chapter ay 9. Ikat din saludsud sina nga road kat sina ay kasano ay matulungan tako makatulong unda tako san ladladingit. Dubliak. Kasano ay makatulong unda tako san ladladingit. Amo tako ay din ladladingit at paisulat Apo Dios. Ay din ladladingit ay natin paisulat Apo Dios. Tapi na din iyat ay bumuatan Apo Dios. Din mangibagasin sakit tinumnum mo na Apo Dios. Apay nga insulat Apo Dios na paisulat Apo Dios na layda na ibaga tasay maibaga na din datako tasay mabalimbaw ay ibaga tako din likna tako na Apo Dios. Nga din panagladingit gayam at partin di tako ay masikan sin pamati tako
yan adiak on i-describe idudwani sina no apay nga adalan ta kunin Book of Lamentation ya ada ibaga idudwani mo sino din ka-importante na apay nga adalan ta ko din libron di ladladingat anay ngam you can refer that to the handouts ay i-send ko matlaang ilaan nyo di na facilitating materials ay i-download you at ilaan nyo di na the reason and the importance of lamentation. Okay, so that we can go ahead. So, let's go back to this question. Kasano ay makatulong ang datakusan ladladingit. Siniyat ako ay makasag-anon apo Diyos ya tas ay matulungan ako ay masiksikan sin pamatit ako. May no ilahat ako din na chapter 1 din nang isurat at uno din writer din chapter 1 imbaga na ay nang describe sin sakit tinumnum na through a widow. Nito iya tinusa ay balo ay nanladingit sinatayan asawa no uno din timay nan idi tinaynan asawa na siya. Idi nabalo siya. Sino din lignanan. So inusar na di ay description o nung pangarik tapno ma-i-describe mo sino ya kasakit din likliknaon din usay nang isurat sin ladlading tanay yan sin chapter 2 ay nay at din writer in describe na din pangila na sin balo anay so nga he is an observer or let's say unda ko at kaman ko no din widow at siya di man ladladingit din sa balo ay de yan data ko din kaman man a counselor which is in chapter 2. So kaman din mat ay sinmang basahan takos na kaman mas asag-en ko ay mangi-describe sin role di usa ay counselor. Although we can learn also din ay yat ako ay mangi-process on how to which is siya din focus ako niya. Okay, so din a little bit background sin I chapter 2 ay kat again basta no ilan ta ko sin buong chapter 2 the narrator is an observer describing din sa iyat ay manlad din sa balo ay manladladingit may ilan ta ko sin verse 1 to 8 but let me just run through sin verse 1, 3 and then shortcut ako sin verse 8. Anyway, we just try to culminate everything afterwards. Okay? Let's begin. Chapter 2 verse 1 kanana pinagsipnget ti Apo ti Sayon gapu iti pungtot na pinagbalin na rebreba iti na ilangitan adayag na. Iti aldaw ti pungtot na binaybay ana uray pay ti pagbatayan dagiti sakana. Din nang isurat sina in describe na ay si Apo Dios at matuto at Jerusalem. Din templo o Jerusalem at mangi paila sin kawadan Apo Dios sin pugaw na ay Israelita. Siya. So every time we talk about the temple in Jerusalem, it talks about the presence of God. Yan importante para sa Israelita sin kawadan Apo Diyos. At siya matlang abo undat ako duani. God's presence is very, very important in our life. Without God's presence, we cannot accomplish din panlaydan Apo Diyos. So mo malagit ako sin Exodus chapter 33 verse I think it's in 15 kanan Moses din amo adi kan manto nda kami sin umuyan mi sin lugar ay karim nda kami agpusot mo adi kami am umuy mas layden mi manto is nan disyerto basta kadwa mi sika. So kamano na ka importante din kawadan Apo Diyos. Yan sina manto si Apo Diyos Jerusalem representing by the temple nya yan udwani ibagbaganas na ay din presence Apo Diyos at ingay dinukuga na
tinay nana. I think what is in Isaiah prophet in Kanana din word ay ikabud. Ikabud means God's present departs. Kiman din glory and apo Diyos or Israelita. So siya na din usa ay panangi-describe din writer apay nga manladladingit din usa ay balo ay nay. Okay? Dinadal ti apo amin nga ilili ti Juda, di na kinaasyan ti uray maysa kadakwada. Rinakarakna dagiti sarikadkad amang salaknib iti daga. Inyeg na ti panakaibabain iti pagarian dagiti opisyales na. Verse 3. Warana ti bileg ti Israel gapo iti pungtot na. Di na kayat ti tumulong kadatayo idi dumteng dagiti kabusor. Kasla apoy nagdisor kadatayo kat tinadal na amin kat nagbalinda adapo. Maila takus na ay na din ay nang iat apo Diyos ay nang dusa sin Israelita. Kananas na timpon ti pungtot ti aldaw ti pungtot na. Din mabasa takos na sin verse 1 to 3 din sa repeated words na tin anger or pungtot bungat apo Diyos na dubli-dublis na ay bugos sin basol di Israelita at dinusa na sa yan di panangdusa ay na at wada din bungat apo Diyos sina usabo importante ay mailat takos sin verse 1 to 8 na at tin kawadan apo Diyos ay siya din kamayatan ay bendisyon sin ipugaw na at nakaan dinukugan apo Diyos tan laydo na ibaga ingay bugosin basol Israelita at God rejected his temple, meaning to say he depart his glory from Israel. Usahay mailat ako abusin verse 1, 4 and 5 describing dinay si apo Diyos at kamanan balin ay kaibaw di Israelita. Yun amot ako ay mukaibaw takos apo Diyos. Who can defeat God? He is powerful. Basit lang ay amaga na matunaw tako. Nya, how much more ay si panangi-describe, si nangisurat si apo Diyos at kaman. Kana naman titin, kaman, kaibaw siya daida. Yan mo ilang tako sin verse 8 sinaminay inahamag apo Diyos sin templo uno sin syudad di Israelita nay din kaman panakakonklusyon na apay inamag na kanada ingkedengan ti apo amarpo dagiti bukod ti Sayon bakod ti Sayon rinukod na ida tapno awan dwadwa ti panakadadaelda agpapadan anarpug dagiti pagwanawan ken bakod. Mailan takos na niya din verse 8 din first word sinat ingkedeng ti apo. Ingkedeng ti apo. God purposed this. God intended this to happen sin Israelita. Yan mo datako alat ako din biyang di usay Israelita ay manlakam si kaman at kaugyat na man sakit yan lada kay dublian nga sin lamentation anay sin suffering ay mailat ako na din Israelita at laklaamon da din dusa ay bugaw sin basol da they call that retributive theology. Nganwaday basol why dusa tatuwadi ngam baken amin tan baken amin ay ligat at bugaw sin basol ay siya ngam sin biyang sin ay lamentation anay amot ako ay din dusa uno din ligat ay lakamon din Israelita sina at tan bugaw sin basol da yan inpalupos apo Diyos din Babylonia ay mamaligat
daida. Yan, no taulian takusin chapter 1 verse 12 to verse 16, ya i-compare takusin binasa takod kaunyan, udwani ay verse 1 to 8, waday nan isuanda. Actually, kaman dinublin din ang surat sin inbagana sin chapter 1 verse 12 to 16. Dinubli na di. Sinilay din na ibagaan dat ako na ay din usa ay nang mang ilila sin sasaadan din balo sin chapter 1 at makilik na si siya. Makilik na si siya. Lain na ibaga, din ang surat siya natin, he identified with the widow. Nga unda tako abudwani at kaman maya ta ilang tako ay nuwade maligligatan is to understand, identify with those who are suffering, and validate how they feel. As we have said before, nga usa ay maminsan ang amagang tako at we minimize the pain of those who are suffering. Tiyat na di, nga kanatakon di bali, tan wari na matayan, di bali, tan amoy din ababik na imuti ka na po Diyos. O we minimize the pain. Kanatako ako, maawatak sa tan din sakon abud idi at kamanasadin linakam ko at bayan tan si Apo Diyos mutlang tumulungan siya ka without understanding how it feels. You know, one of the things ay maaral ako sin lamentation anay at better to keep silent. Mas importante ay din usay maliligatan ipugaw marikna na ay makilignat ako si siya. So nga din maaral ako sin verse 1 to 8 anet sino maitulong dilad ladingit. Kanan na din ladingit at ipalubos na ibaga din sakit tilignat ako. Nga din panagladingit at bakon lawa ay ibaga din sakit ay likliknaan tako sin sangwanan. Diyos, bakon lawa. Din healing process sin usay mandadladingit at masapol maawatam apay nga mandadladingit ka. Din panagladingit at masapol abuon i-express na. Bakon isop-suppress. How are we going to suppress our suffering? At adu din coping mechanism tako to suppress that. Like for example, manladladin ka, you sing a song, ay mangluluwan si ka, you watch movie, din udumay din mamati at man inumda, uno umuy da sin babarkada da, amay da man bakasyon, kamana di. Other things we can do can help for the meantime. But din through process of grieving so that we can we become healthy afterward is to recognize why we are suffering and express this before God. And that ako ay mamati nun maiyan tako sigundaw ay man-minister sin usa ipugaw ay maligligatan is to identify with them by just listening to them, letting them know that we are trying to understand din sa saadan da. Asya, iso nga waday imbagan Dr. Federico Villanueva sin commentary na sin lamentation which is siya rin ususarun tako udwani. Kananas na often we are too quick to come up with explanation and defend God from those who express their hurt feeling about God. Yeah. Kaman ngayon adi kanya at isan Apo Diyos tan no kasmari wada isa mamati o wada isa pugaw ay ibagbagana din bungot na Apo Diyos sa tinumnum ng Apo Diyos yang kanang tako datako di mang dependar ng Apo Diyos adi na amagan di tanlawa maga kananas na to comfort means to weep with those who weep, to see things from their perspective. Wow. Tan ilan tako, din nang isurat sin Lamentations in chapter 2 ay nay, he described din kasasa din usay balos in chapter 1. Meaning to say, the writer identified with the hurt of the widow in chapter 1.
Yung datakuha po, if we are given a chance to minister to someone who is grieving, namatayan man sa, uno, naiudan si ublaw, uno, sino ay sitwasyon ay manlading sa ipugaw, our role is to let them know that we care, we sympathize, even if we have no answer to their question. It's enough that we listen. Asya? And so, in application, damag po ay, when was the last time we talk to God, expressing our hurts? Or in the other, sinusay banda, but when was the last time we expressed our joy before the Lord? Yung ragsaktaw na po Diyos. What about? What happened after that? And so, God created us with emotions. Yan, musunod yung marikrik nata ko, lamentation help us, permit us to express this before God. Yan, and that's healthy. There's nothing wrong with that. And so, dinusan apo Diyos, yatinainana din templo o Jerusalem, uno kimaan din glorian apo Diyos o Jerusalem. Sino din napasamak sin Israelita, uno o Juda. Maitulit ako sina verse 11, manabantit ako sa di. Kananas na, lintugan dagiti matak iti kasasangit mariribok ti kararwa. Napakapsuta na iti ladingit gapo iti pannakadadal dagiti kailya. Matalimu daw dagiti ubing kan maladaga kadagiti kalsada iti syudad. May ilang takos na ay trust takos in verse 9, din inamat apo Diyos at dinadal na din gates in Jerusalem, uno din kanan takoon na sino di kanay di gates aya sin gates din gates uno pangwanit sin panto di syudad niya main gate in sa syudad is di din kamamagan di amin ay legal matters is di makandak din na kanandaan importante ay maamag sin usahay business inya so nga kaman udidi sin naida gate at naida din kanan di opisina di nangangato ay pugaw yan sin verse 9 kanana di dadi ay opisina at nadadaol baga na gusto di ay din naida propeta ay pangkalkalyan Diyos tapno ibagada kuma din na kalin apo Diyos dahil damis mo at reneject apo Diyos tan adidan ibagbaga din tutuwa ay napo on apo Diyos ula apo din na da opisyales uno din kananda ngatuon da ipugaw at ingay bugaw sin panakadadal da imbista man bagbagada igiginap da sino din role di opisyales dahil da kumadin mangipangusin ipugaw umsin timpuay na adidan manipang umodet igiginap na bugaw sin palalo ay ligat sin verse 10 abu mailat takos di ay dinayda babalasang yan at aduon da ida dinato yan sin verse 11 ay nay isna ay nanuga din writer tan sin verse 9 ingana chapter 10 at verse 10 at adu din laway na pasamak ngam sino din kaman adi malap danan ay man ugaan din ang sura sinay tan din mumuyang unon din ubing at magay kanunda at mo sinuman din sa ay kasasagang ay sitwasyon ay manugat ako ay pugaw kakaro da takway kang kanay at nuwada ilang takway muyang ay magay kanunda
Kaman din timpo duani. Nga numabalin sin crisis anay sin enhanced community quarantine yan na extend at ada amo baka bugos yung bain tako kat put ako din dagang tako once ay maamuan sa ayaw man sakit. So nga numabalin ko ibagayo ano magay makan ibagayo taman remedyo tako. I, your pastor, will ask fellow believers to help. So please let me know. At I think wada di bata ko ay mamati ay may wari ka mananay sitwasyon at malmalayad da ay manidawat. Okay? So apay mailan tapos na is in verse 11 yung kaman nga yung may pagka Pilipino na ay din maubusan si makan kakaro din anan akay magay kanunda at siya din manugaan tako nuwari ilahan tako ay kamanina. Verse 12 kananas na umasog da kadagiti innada gapu ti bisin ken wawda dinay da uubing siya di ay manuga daw inada tapno bugotan magay makanon niya mainumunda mapasagda dagiti kalsada akasda la nasugatan maininot da amatay iti saklot dagiti inada. Wow, siya na din worse ay pinilan din ang isurat sina ay adin ang maitpo ay manuga. So nga mo nung iman na like for example din anak ko si St. Paul 18 months siya. Siguro data ko ay parents at saragsak ta ko ay mangilila mo din. Anak ta ko ay makaam. Yawada idawat ta ko ay kanunda. Manlabay ta ko si kanunda. Kayanta ko si sabaw din makanan. Pakanan ta ko dita. Yan no. Ma-enjoy da. Ragsakan ta ko. Nung baliktad. Dinulik na ta ko. No ilahan ta ko ay magay makan. I remember din sa missionary Palawan. Idistoryana mo na talaga yung manibila ka buya. Idistoryana na pasama. Say tulo din anak na tani di man pioneer de Palawan. Na minsan din anak na babae na udi at kananay man papa gatas kanon. Gaputa sa siya maadi na unay ilan din kusina. Tan siguro si bakat na ingay amuna ng she know na they cannot do anything. And so, di ilan din si Amana ay agay gatas mo. So nga, kananasin anak na, wala nang gatas pwede asukal na lang. Pwede po, kanan din anak na babae. So, unmantipla ko unang ilan din garapon di asukal, magaabo mo. Yan. So nga, kananasin anak na, anak, pwedeng tubig na lang. Ang kanan din anak, opo, magay-reklam din anak. At talagay, Sister 100. Adi mo may wasa man, one of those moments where that really breaks the heart of a parent, especially a father, nung magay kanon di anak. So siya rin mailat ako ay may describe siya somehow that we can understand, sino din ibagbagaan din ng isurat siya niya. Yan, sin verse 13, sin amin ay pasamak ay nay din sitwasyon ng ngarod. Nga which is din usay mangilila sin sitwasyon din ay balo kanana. O Jerusalem, syudad nga ipatpatid ko, anya ti may baga. Kasano ti panang liwliwakin ka. Awan pa ti nagsagapa iti kastoy. Di matukod akas iti taaw ti panakadidigram awan tinamnama maimbagan ka. Wow. Kadakot kaon yan on one of the sign nga a person is deeply hurt is that they keep silent. And mudat ako ay man minister si kamana day ipugaw
for them to process, maybe it helped them also to to identify by telling what is happening. Maibagat ako ay I have nothing to say. Nga sin verse 13 ay na at sin layman term, hindi ko alam ang sasabihin ko. And that is comfort. The way we can comfort someone who is grieving. Takananas na, anya ti maibagak. Yan na in comforting those in pain, it is far better to acknowledge too that we have no answer to their suffering. Far better to keep silent. Nung makakalita ko man, may bagat ako ay alita ko. Meaning, we recognize, we recognize how deep is the suffering. Yan na mo ilaan tako din verse 14 ngana 16 may bagas na ay kananas na din sa lutsod ay sino kumadi mabalin amang liwliwa unsi siya nya sino kumadi mabalin amang liwliwa unsi siya yan maila takus na ay sin verse 14 ingana sin 17 maga dinaas-asaan na ay ipugaw ay makatulong unsi siya at magadi maitulong na kas pangarigan number 1 as asahan din manladladingit ay na at tinay da propeta ay mangibaga kumasing kalin apo Diyos ngam danay propeta at magay maitulong da kanana dinay da mangili ay mabalin kumatumulong da amamod mait din kaibaw da nga numamisan din kaibaw mo at barbaran niya ay tumulong mag-aabo sapsap na maga yan sin verse 17 nga si Apo Diyos ay namnama na ay tumulong si siya at God keeps silent nga dinusay namnama na ay si Apo Diyos ay tumulong si siya at 19 inbagana verse 17 iti kamaudyanan na inaramid ti Apo ti inpangtana awan asina anang dadal kada tayo kas imbalaag na di unana pinagbaligi na dagiti kabusor tayo pinagragsak na ida gapo ti panakaparmek tayo may latakos na ay dinay lamentation din gapo ay maligligatan manladladingit din Israelita at bugaw sin basulda bugaw sin dusan Apo Diyos. May latakos na si Apo Diyos at nalintig. Mukha ng tako nalintig si Apo Diyos tungpala na tinimbaga na ay nuwaday basol why dusa. Naimot lang din verse 17 at waday reference na nasin Deuteronomy sinimbagan Apo Diyos on Moses ay mu adidan tungpalan din inbilin Apo Diyos uno din nantulagan na Apo Diyos in Israelita at awni at usaran Apo Diyos yun udum ay nasyon ay mangaba at siya din napasama sinay na isulatan yung lamentation na nay so nga rod mailatakos na nga din na ay bersikulo na at ibagana din kanan makuan in kanan daw na retributive theology nga din na ibaga no way basol way dusa din kapo ay maligligatan tako no manladladingit tako at bugosin basol ay inamag tako at tuwa di sin lamentation ngam adin na ladin na ibaga sin amin ay lakamat ako ay ligat at bugosin basol tako siya nutan nunum tako si Job at nanligat siya adi mat bugosin basol na muadat in palubos Apo Diyos ay si Satanas ti mamaligat in siya tan
si Apo Diyos at lahi na dinyat hope ay mamati on Apo Diyos. Ure mo sinudin mapasama. So nga, mantaulit takos na, kat sinudin maaral tako nga ron binasa tako ay na at siya na. May kadwa, apay ay makatulong at ako no adalan tako din ladladingit at dinladingit at ipalubos na ibaga din kadismayaan bugo sin magay namnama. Nga numan pa si Apo Diyos din mabalin ay mangidawat ay siya din panamnaman tako. Nga ibagbaganas nabo ay mamsan dat ako ay pugaw at waday udo may kaman naman tako ay makatulong undat ako. At sin lamentation mabalin na itduna undat ako ay danay panamnaman tako ay pugaw uno din remedyo tako at adidan makatulong undat ako. Yan iturong nas datakos na ay magay udom ay namnaman tako mo at si Apo Diyos lang may mantaulit ako Apo Diyos. Nga usay dak ay maawatan takos na kat sin panagladingit tako. Importante ay waday ugaw ay talken tako ay mangibagaan tako sin kaliliknat ako. At healthy di. Kasapulan ay i-express tako din sunod likliknahan tako. Bakit tako kuman isuppress. Yan mabalin ay sin kultura tako at sarsarilian tako din saksakitan di numnum tako uno likliknahan tako. Ngam sinay at sinadladitan ay itunan dat ako ay bakit ako kuman sarsarilian. Importante ay waday ay mangibagaan tako kuma. Ngam nukas pangarigan maga sinungin at si Apo Diyos. Yan ang data ko abo ay maidawtan sigundaway ay mangliwliwasin udo may pugaw uno kakapsat tako ay mamati sin manladladingitan da. Importante uno mas may meta amagan tako at igiginap tako. And we try to listen. Yan no makakalit ako man kas pangarigan at meta ibagat ako adyak amo. Nutiat ko ay bumarang sika. At para sinusay man dadadingit, they need someone ay mangibagaon day kamanadi. Siya, may, kat gaput magay, sin verse 17, magay panamnamaan dinay ay manladladingit. Sino maro din amaga na? May, at in verse 18, ituloy tako, ay sina at import na din sa lahat ay parts in lamentation tan. Bakon lawa ay bumungot Apo Diyos. At sakbay na digat mo noobserbaron tako sin verse 1 to 8, si Apo Diyos din nang paila si bungot na sin Israelita siya. May latakos na din word ay anger, wrath, madubli-dubli mabasa tako sin verse 1 to 8. May sin verse 18 anay gana sin 22 dinay nangisurat sina uno din man ladladingit ay nay ay balo at si Siabo din binmungat Apo Diyos. So ilang tako kanana O Jerusalem bayam dagiti bakod mo nga umasog iti Apo. Palubusan nga agayos dagiti luwam akas karayan iti aldaw kan rabii. Banugem day tabagim iti panagsangsangit ken panagladladingit. Wow. Dinangisurat sina at i-encourage na uno ibilbili na sin sa ay balo ay manladladingit ay manuga sin sangwanan Apo Diyos. Sin mayat sina ay lada kay num tako mabalin ay malinglingan nyo din amin na ibagakat sina waras na ya. Ipalubos tako ay manuga o ibagasin sakit num tako unubungot tako sin sangwanan Apo Diyos. Dinudong maipugaw at bumungot da. Ng madidan amo mo sinudin bungot magadi mangi papasa da sin bungot da. Narigat di.
Ngumandat ako, ito na ay din outlet ako si bungot at si Apo Diyos. Apay bumungot ako, tan waday lawa ay napasama. Dinbungot ako at way dakas ay nailat ako. Ay adi umumno sin ugalin, Apo Diyos. Yan ang mailat ako sin versikulo ay nay. Dinay ay yelo ay bayam nga umasog, palubos ang nga agayos, banugam danay at bilin na. Nalay na ibaga on bakon lawa ay mangibaga si bungot on Apo Diyos. Ituloy ako man ilata ko dinyat na bagapay. Bumangon ka nga umida iti rabi kat umasog ka iti Apo. Yibkas mo ti adda di tapusom. So you see, this is a heart-to-heart talk between God. Nga sin biyang di sinasa, kas pangalikan aligan ta ko sin sinasawa, din sinasawa at no i-express na din liknada. That is necessary for that relationship, for that marriage to flourish. One of the ingredients of flourishing marriages is the expression of honest emotion. Yan, isna madlaw ta ko ay din word ay puso, heart. Yibkas mo ti adda di tapusom. Meaning to say, our heart is the center of our emotion. And God wants this. Nga ipagata ko on Apo Diyos. Yang kanana, dawatan makasyan dagiti anak, kasyan na dagiti anak mo. Dagiti anak mo, amat matay iti bisin, iti amin nagsulyan, ti kalsada. Ay, mailat akos na ay, malaksik ay bumungot on Apo Diyos, mangibagas bungot sin ng Apo Diyos, at man pakaasi abo. Wala yung baga ni Dr. Federico Villanueva sin commentary nas na sin verse 19 ay kanana, the pouring out of one's heart is done in the presence of the Lord. Din udong maipugaw no bumungot da sin uno data ko ay Kristiyano, the question when we express our anger is to whom? To whom are we going to express this? That's in Bible, it is healthy ay express tako na sin sangwanan, Apo Diyos. Yung kanana, and in author on, this is the characteristic of biblical lament, which is laydan Apo Diyos na. Siya. Kanana pa ay, sin verse 20, kitam o Apo, kitam dagiti parparigatam. So, ilanyo din tono, di bungot, din mailat ako na. Urin, basbasahan ako lang, mailat ako din tono at bungot. Siya, ilanyo, kitam o Apo, kitam kadagiti parparigatam. Rubeng na kadi asidaan dagiti inna, dagiti anak na nga inayayat da. Rubeng kadi mapapatay dagiti papading ken propeta iti unang ti santuario. Kadagiti kalsada agkaiwarat babangkay, dagiti ubing kinataangan, dagiti agtutubo a babae ken lalaki, isudaan napapatay iti kampilan. Awan asin, anang papatay kadakwada, iti aldaw ti pungtot mo. If that's how you pour out your anger, din tono na. Iyat na isurat mismo, madlaw, ay pirmi din bungot na on Apo Diyos. Apa ngayon pa isulat Apo Diyos na. Dahil na ipaga, ay mabalin, ay amagan ta kon Apo Diyos di. Why? Because we have a personal relationship with Him. You cannot do this to someone whom you are not close to. But because the writer is so close to God, expressing of one's emotion openly is a sign of deep relationship. Sa rin mailatapos na. 22. Inawis mo dagiti kabusor ko ang mga ramen iti nakabutbuteng apan nagramrambak iti likmot ko. Awan ti mabalikas uray maysa iti dayta aldaw iti pungtot mo.
pinapatay dadag ti anak ko at pinadakkel kan inay ayat ko. You see, may mailat ako na panangbasa ako mismo at pabasulo na Apo Diyos. Sinlawa ay napasama sin anan akna. Wow. So, sino din maaral takos na? By katlo, dinladingat at ipalubos na ibagat ako din bungot ako sin sangwanan Apo Diyos. Bakan lawa ay i-express din bungot. But the question is, to whom are you going to express this? In Book of Lamentation, the biblical lament or panangibagasin bungot at mayat ay sin sangwanan Apo Diyos. Bakan lawadi. Nulakit ti amot ako ay si Apo Diyos, si siya din amat ako. He is our friend. And we say this because we have this deep relationship with Him. Wow! Natin sa ay parte ni Lamentation ay light. Because it tells me, it tunad sa kanon ay, wow! Naibaw din laydon Apo Diyos. Ay iyat ako ay makilangon. Ansi siya. Isuan mo, dublian tako din inadal tako at naay. Din ladladingat at ipalubos na ibaga din sakit ilignata ko. In our walk with God, importante din ibaga din lignata ko na Apo Diyos. Dinladingat at ipalubos na ibaga din kadismayaan, bugosin magay namnama. Sinusay maituon na takos na at blessing nuwada ata ko ay mamati ay mandengaan dat ako. Blessing nuwada kakapsat ako ay mangibagaan tako abusin kadismayaan tako. Imauli dinladingat at ipalubos na ibagata ko din bungat ako sin sangwanan Apo Diyos. Wala yung bagan Federico si summarize din na ay and in verse 22 kananas na iman kanan Dr. Federico Villanueva kanana, we need someone who will listen to us without judging us. Kasapulan ta ko di. Uno sinusay banda data ko din na yan si ay mandengo at itako kuman i-judge din usay pugaw ibaga din kaliliknada ang data ko. Sometimes I say to a person when they confess deep hurt to me, kada ko nila salamat sin talak mo sa kanila ng ibagam sin sa. And that's encouraging. We need someone or some group to affirm and validate what we feel or what we are going through. How much we need such a community, especially during times of disaster. That's why importante ay wala ko maipalagi po na tako ay wala ko maitapian tako ay small group. Among the mothers, you have your own small group. Among the fathers, the single men, single ladies, nurture that small group and build trust. Some say ang hirap magtiwala ngayon. Well, that's true. But we have no choice. We have to trust. We have to trust. And to trust is to be vulnerable, to be accountable to someone else. Kanana pa mangituloy iman, such people are gift from God. Wala danay pugaw in our community who will listen to us. Consider that as a blessing from God. They bring us closer to God, even when we feel God has hurt us. By being with us, by feeling our pain, they remind us that there is a God who understands us and knows the pain we are suffering. Now, every time we listen to someone who is suffering, it's an opportunity to represent who God is, a God who cares for them.
Nga, every time apoy datako di man lalading it. Every time if there's someone who is listening to us, we thank God because they are God's vessel for God to express how much He cares and loves us. Siya. Yan na mo ilan tako is na naral tako sin chapter 2 ay 9. It's very important for us again and again to tell, to express how we feel before God. It tells us also abo ay importante ay wari pugaw ay mangibagaan tako sin kanilig na tako. Sa banda abo sin kabaliktaran na di importante abo ay mo datako rin na iyaan si tsansa ay mandenga sin usa sin likna din usay maligligatan. It's better for us to listen without judgment. And bakon laway bagat ako ay I don't know. Don't pretend that we know. Don't adit ako wada say bagadi solusyon na. Mayate ka na takon, I don't know. Meaning to say, if we say I don't know, ibagbagat ako ay we are validating din liklik na ay in maudi mayatay maadal takos na ay bakon bawlawa din mangibaga si sakit sinamnom unong uray bumungot ako na Apo Diyos. We get angry because something is wrong. And the best place to express our anger is before the presence of God. That's how we process our giving. Yamat ako na Apo Diyos yung kalinay. Salamat Apo Diyos yung kalin. Salamat Apo Diyos tan kambaw bakon lawa din mangibaga si bungot ang sika pugosin lawa na mapaspasama kung kami. Naman pa sin kultura mi kay man Apo Diyos mabalin ay say kapuay din manglaplapet sin iyat mi ay umunog di relasyon min sika. We don't know how to express ourselves before you. But thank you, Father, that when every time we express ourselves before you, it tells us na you are listening to us and you care for us. Salamat Apo Diyos in kalimay na sapay ko mata manipod udwani ituam da kami on how we express ourselves before you. Tan sikadin amami sikadin gayem ay magay udo mo ay makawat mo adi at sika utanggay. Sanadin niya manum ya kararapis nga rin sa kusya po mi. Amen. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my health.
this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when the face shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well.